sanibonani, iyanibingelela yaManyanda intokazi. Kanti-ke nazi engingena naso ngalesikhathi. Kanti-ke uma kuthi uyaqala ungena kuleli khasi, ngicela bandla wenze kulungile ukuthi ulike, ukhomente, emese phela uyasubscribe ukuze uzohlala uthole ey'hamba phambili njalo ngekhathi zonke. Kubo bonke abathe bangeseka, ngibonga kakhulu, isandla sidlula ikhanda. Kanti-ke nalo daba engingena nalo ngalesikhathi, kubeka ukuthi i-DA ibikade ifake uRamaphosa enkantolo ngenxa yokuthi uRamaphosa wenza inkulumo ngaphambi kokhetho. Ithi-ke i-DA uRamaphosa wakhankasela i-ANC efuna amavoti kubantu esemthe ilungelo lakhe lokuba upresident ngokungakona. Inkantolo-ke ibisisichitha isicelo se-DA ngalezi zizathu lucubungisisi kahle icala labo nokungayilandeli imithetho sisekelo yenkantolo. Kanti-ke inkantolo ibe isisigodla isicelo se-DA. Ummeli-ke waRamaphosa ubeke eselwina leli cala ebelikade lifakelwe umnumzane Ramaphosa enkantolo. Kanti-ke mina ngiyafisa ukwazi ukucabanga lapha comment section, uzongicabanga ngalolu daba, sihlangane khona eyaManyanda intokazi ithi nibe nosuku oluhle.